sepet. Asa ada dua orang asli. Nang sore. Ora kono lho, kereta sing dhuwur kono. Asa kok. Ya wani wae terepet. Enggak. Hah? Kono lho, kereta sing dhuwur kono. Lewat di luar. Kampung mukiman warga. Tuh. Jadi tak kira menit. Kira meneh. Kira menit.
Mending ngono iki wae. Ikut Jangan di. minggir ta. Kurang semenit. Kilo-kilo rumah mati cacingnya. Langsung turun lah. Langsung turun. Ayo. Mulai terekam gue. Go. Ngendi gue?